Hadin ba KSU Mawprem Circle kalalap ke jingpen khen kendon bansam ye ki self enumeration form hagashnong nong so pho apa Mawprem hakini kisngi de ki boot level officer BLO ki bala sam pai ba ikini ki form hak ying sa jong MLA barim DN Joshi bala klatno hakalai terik unaitung arajar akun riu kinoilam ke KSU Central Executive Council haga jingilam u President Rangpa u Samla Riman Kharjana u General Secretary Samla Ruben Anderson Najar but kiwedi kinoilam ke CEC but Mawprem Circle kile kendu Additional Deputy Commissioner ke East Khasi District ba Ronison Walang Banpan jing pensyai halor ke Special Intensive Revision SIR ba ke jing sampai pa da ubut level officer BLO ye ki self enumeration form hagashnong nong so pho apa Mawprem penban uniu BLO uklem dalet ban ai kini ki form haman ke kliu ying katkum ke kendon bala batha ke ECI hakini ke jing kendu kino ilam ke seng ke le yo ban ye krenchibun ki phang ki bede bar ke SIR Uba Ronison Walang ula pensyai kinong ilam syapang kini kamat. Halor ke Jingleh jong BLO. Uba Ronison ulaong ke Jingleh jong BLO officer minin kesengi kalong ke babakla. Uba Ronison ula penpau na kaliang ke District Administration kan seshim kiai kini ke Jingleh jong BLO. Bat kan sepensngau thu kambha syikipai ba syapang ke SIR. Ula kular da keboong kum kini ke Jingleh kanum jasyo nang ni syakamat.